Bonapani Kak Dewi Palastri Kak Mas pacar epon ajunan telung jaladara Kak Mas toroti ngireng toroti Kak Mas Dewi Palastri ngireng toroti segento para tentara nyonya satel kok daunnya nyemplung Kak Mas saya bu orang satunya Kak Mas tak nyabok pancen kena setong yang ada saya bu orang satunya kayaknya tak nyabok pancen kena setong jaladara ngireng Kak Mas pasemaan Kak Mas dek terona arojek apa otak kok tak celok Kak Mas dek terona bulang ngajak ke Kak Mas ngajak dikata kok tak noro jaladara Kak Mas ngireng kona Kak Mas pancing wedhung ning loncat PAP kodhong kaloro Kak Mas ngireng toroti Kak Mas bulat edung rasa tak kerjat abi pete edung apolong Kak Mas jaladara kedung Kak Mas rasa tak kerjat abi pete edung apolong abi pete edung apolong segendong Roma sakerong dak junan telem Kak Mas bila mi sematel tong ate Kak Mas bola palang tantona kaler bila pocur tantona ontong Kak Mas bola palang arosak apeker segendong pontakyur katika sorang rek Etaria Kak Mas Etaria saking jero Kak Mas alung polong segendong
Pikir bola oleh sempurna saya. Mas, Kak Mas agelu dan kaula Kak Mas. Cek Mas Dewi Palastri. Sejengan mulai asare tinggal reti. Ong ke gunung turun joran. Korang tedung boleh korang akan ngati. Palastri. Dalem Kak Mas. Kita nyari bulu kira-kira. Dalem Kak Mas dan kaula cek keronga ada panjenengan Kak Mas. Bulan kerong Kerongongku Kak Mas. nyaretikan emas ongke gunung korang tedung seratin mak goreng ngekan Ongguan Kak Mas. cuma asarian emas mak tika setong niko sanonto de emas apolong ongku laban lebule palastri Ireng Kak Mas senengnya semenganak. mak kada omada berarti nikoni pacar bule Ternyata ada pada Kak Mas. eka koros tika eka kering lantaran nami kere tiga
Mungkin baca jala darah tak usah bingung serati lantaran mak dari tiga palastri on laut Kak Mas sararaku le mulut keraraku pokok kamu lebih sadar cuma setahun berapa tahun yang dosa kalau berbulu panas oh kuat terus senengnya kalau pun mulai yang ngerti dalam Kak Mas pun tiga terus senengnya ada tiga norok mulai apa loh kalau pun mulai kireng Kak Mas kau le norok Kak Mas ada yang ngerti